Beograd će organizovati najspektakularniji doček nove godine ispred Skupštine grada uz najmanji budžet ikad od 4,5 miliona dinara, izjavio je predsjednik Privremenog veća Beograda Siniša Mali i zahvalio se estradnim zvezdama Svetlani Ražnatović i Nataši Bekvalac što su pristale da pevaju besplatno. Mali se na konferenciji za novinare zahvalio i televizijama Pink i Sky Plus što će donirati binu za taj spektakl na platovu ispred Starog dvora i što će besplatno direktno prenositi program. Dakle, grad će sa minimum sredstava koji je ikada imao, dakle sa najmanjim mogućim iznosom sredstava, organizovati verovatno najspektakularniji doček nove godine do sada. Mali je odbacio, kako je rekao, negativne komentare u pozitivnoj atmosferi i naglasio da doček nema nikakve veze sa politikom. On je istakao da su Ražnatović i Bekvalac izrazile želju da besplatno nastupaju za novu godinu, a da će ukupan budžet od 4,5 miliona dinara pokriti sve materijalne troškove i honorare drugih učesnika. Želela bih da kažem da mi je čast i zadovoljstvo što ću biti u prilici da mom narodu pevam tu noć bez finansijske nadoknade. Ja sam čak to, ako vi kao mediji pamtite, obećala posle ušće mojoj publici. Evo, ispunila mi se želja. Drago mi je da ćemo povećati malo budžet grada ako dolaze toliki broj ljudi sa strane, iz regiona. Znamo svi, kao što gospodin reče, da kasa je prazna u Beogradu i nadam se da ćemo učiniti jedno dobro delo za Beograd i za Srbiju. Muzičar Kiki Lesendrić je ocenio da će novogodišnji koncert u Beogradu biti vrhunski događaj za region i bolji i spektakularniji od ranijih godina, a da će se i on odreći honorara. Prvo nam je čast da nastupimo i da podržimo svoj grad koji je u situaciji znamo kakav jeste, a s druge strane pokazat ćemo da ako se svi skupimo na gomilu da ćemo moći da prevaziđemo te probleme i da pred drugim ljudima koji su gosti našeg grada pokažemo da možemo da budemo ono što i zaslužujemo od svetskih grada. Organizatori u novogodišnjoj noći očekuju više od 20.000 turista u Beogradu. Žurka počinje u 20 sati, u 21 nastupa pop pevačica Jelena Tomašević, u 21:45 narodni pevač Nikola Rokvić, a u 22:30 Nataša Bekvalac. Zvezda večeri Ceca će nastupiti od 23:15, a prema najavi organizatora njen koncert će trajati do 45 minuta iza ponoći. Posle toga sviraju Kiki i Piloti, a novogodišnji program se završava u 2 ujutro.